Morning yung happy family na mo. Say hi. Hello. Woo, kilig. I'm telling you. Pack up your suitcase, we'll find a new place. We'll cross the border, can't stay no longer in this town. Mamuntag mga beses. Karon na kami diri sa Baler, diri sa Luzon. So sugod ang tour namo diri. So nahirapan ko sa kanila kay puro mga Tagalog sila. Pero okay ra para ma-improve akong Tagalog. So karong adlaw punta kami doon sa Dalugan. Usa ka isla na Stig. So dito kami mag-surfing na mga lagoon. Bago lang niabot si Joey gikan sa Hong Kong o sa Macau. Nag-modeling siya. Model ng uling. Sige. Sige, marong plano karon. So ilang oras yung biyahe? 4 hours. 4 hours? Ay, malayo pala. 3. Sige, malayo. Biyahe ta. Sige. Ready na kami. Na kami diri sa Baler Beach. Sabang, no? Sabang ni ito. Sige. So ready na kayo? Yeah. Yeah. Saan tayo pupunta? Dalugan. Yan. Ano sabi mo sa kanila? Have a nice trip and ingat sa lahat. Ayos. May God bless us. Ikaw, Joe? Hi. Alright, what's going down, Joey? The tire is pulling off the ligid. Wala pa kami nag-aabot. Padulong pa kami. Pero yung tire sa tricycle, sira. Guba na. Delikado yan. Pero mayo kay mga Pilipino. Smart kayo. Mayo mag-fix. Wala naman ang pitang ano. Mga butang. Doon pa yan Diba? tatanggal ang pagka. Si George of the Jungle. Wala pa kami nag-aabot. Kaya naguba yung tricycle. Pero okay na. Woo! Nihapit kami dito sa Mercado. Para disco. And then... Oh, magkain na tayo? Magkain na kami. And then, tuloy. Padayon na. Ha? Mangan. Oh, Manganon. ano yun? Mga kain ba? Sayo na. Woo! Go George! Pare, We are here to Dalugan. You are now listening 101 Spirit FM. grabe. Kaduga yung biyahe, no? Yes, it was very far, very long. Sakit, akin. But Lubot, puwit. what? Yeah, Tagalog na kami. No, we're not Tagalog. Tagalog na tayo. Sakit, labot. Sakit lubot. Labot. Wow. Yung lubot mo, kulubot na. Sige, so karon, punta kami sa bangka. So, biyahe pa. Grabe, dugay ang biyahe pero sigurado worth it ni siya. Kaya stick dito daw. Diba? Hirap na siya, niluga na. Niluga na nga na drive. Ano na means? I didn't know what lugat is. Sige, sundo na mo ang mga Amerikano, nagdali Amerikano. Diri yung agyanan padulong sa bangka. Astig! Hi. Huy, asa ka? Balik. Play. Ano play? Go. Buwan. Hindi ako maalam. Sayaw na lang. Hey, hey, oh, hey. Sila yung mga anak ni Joey. My anak. This is George. Di ba? Ikaw ang anak niya. My anak. Siya. Anak. Anak ko yung mani. Cute. Bakit marami ka bags? Ilang taon ka Bag. makatira sa isla? I'm bagger. Ikaw yung bagger. Yeah. That's why I have many bugs. Itim? Hello guys, we are here. We're almost here in Dalugan, Kasiguran. We hope we enjoy the place and Sige, kabalo ko na dagan gyapon nabilin sa Team Javi. Pero mutanaw mo karon na naguba yung Javi. Bisan dulang kayo sa beach. Wala pa ganin naabot sa bangka. Te, mobaling ka sa Team Spartan? Yeah, no. Never. I'm Team Crocs. Team Crocs na. Pakadungo ka. Can you hear? No. I'm a little bit deaf. Ikaw, amigo. Can you hear?
Finally, we are here in Dalugan. No, can you hear? With your ears. Yeah, Sakit ng ears. masakit yung tenga ko. Oo. Wala ako madinig. Pero astig yung lugar. Yeah. So, diri kami magtulog. Sa ka village diri. Magtulda lang kami. Madulong na kami sa Camp Namo. Yos. So, diri kami mo camping no. Dito. Kan? Oh, pagod. Pagod na. Itlog lang gidala na mo. Puro itlog ang pagkain namin. So sila, taga Germany or France? France, no? France. Taga Germany. So, kaya gina pa sila nakabot, gikan sa Manila. Press ni Joey. So, kapo ni sila. Pagod. I came from Taga Spain? Wow, astig. I came, Spanish I gali. came from Dubai, Abay. That's why. Murag alien man ka. Yeah. This is a helmet War. for swimming. Yeah, ikaw yan o. Paklaro. Astig dre. So, nagpasalamat kami sa ila ni Ate Nicole kay sila ang nagtulong na mo kung asan ni siya. Daghang salamat hidden. sa tanan. Kabalo siya magbisaya, gamay ra, kunti lang. 3 days na ako diri sa Baler. Na-nosebleed ko sa ila kay puro Tagalog. Pero na-improve akong Tagalog diri. Bisan kunti lang. And so, kini yung tambayan na mo. Pila ka buo gani yung tula na mo. Daghan kayo. Unya, mga lamok diri, daghan pod. Si Joey, nagtabang siya mga anak. My other anak. Daghan siya anak diri sa Pilipinas. Anak. Siya na yung papa. Is anax the plural? Nope. Mga anak. Anax. Maybe in... This is my anak. This lagoon is more astig during high tide. Paano mo masabi? Ha? Look! Remember that time we first met and I tried to save a hermit crab? Yeah, he killed it. I didn't kill him, but I dropped him and then his shell broke in half on the street. Killer. I didn't mean to. I had good intentions. Sige, so dito yung lagoon. So, muato kami dito. Karon. Libo ka akong ulo kay nagtagalog ko diri. Mga pilagad Lisod diri sa Pilipinas kay damo. Ilang mo. Kay maraming lingwahe dito. I think he's going to come out soon. Bakla pala. Wale! Distracted si Joey sa mga askal. Kay Pilipino siya na askal, Pilos. Yan. So, kung siya yung lagoon, no? Ganito yung lagoon. Malalim yan. Sige. Talon na, talon. Talon daw! Kita mo yung rock formation, parang alon. Ha? Parang alon. Alon? So, low tide na karon. So, dili kami maka-surfing pero ugma, high tide. Pwede daw, maganda daw yung surfing dire. Nasa pangalan? I haven't named this one yet. Mocha. Mocha? Mocha. We fall till it all breaks down, but I need it so I will stay around. And when you're all messed up, it's a great relief to be understood. It's a shame still waters run deep. What the hell? Still waters run deep. Sige, so humana kami sa Lugon. Pwede na kami sa campsite na mo, kahit tayo na, pwede na kami mag-surfing. Paano yung happy family na mo? Say hi! Hello. Woo, kilig! Babalik dito sa akin. Ikaw ang mahal. Ikaw ang mamahalin. Pakinggan ang puso. Damdamin. Damdamin aking damdamin. Woo! Once again. Sa ilalim ng Puting ilaw. sa dilaw
Mamuntag. Kaloy. So, sige, mamuntag. Uspagad daw diri sa isla. Nagmata kami o nagdakop sila isda. Tilikan. Malaki yan. Yeah, dito pa. Ikaw nagkuha? There. Hindi. Kiss. Halik mo na. Wow. Sige, so maayo kay wala nang ulan kagabi eh. Swerte kami. Mamuntag, magandang umaga. Good morning, ayos. Daming isda. Flatfish. Tampal Puki. Wow. Stig. Dalawang mata sa gilid. Oh. Dito pa isda. Kaloy. Eh, so, Sarap nito ihaw. ay maraming isda pala. 2 kilo ito. 2 kilo nga itong isa. Yan. 2 kilo nga. Sige, so karon sa buntag, Sa pang tulog natin ka malay. mag-surfing tayo. Let's go. May alon. May alon. Mayalon. Sige, ready na kayo? Oo, ngayon. Oh. Sige. Sige, so mag-surfing na kami. Sige, humarang surf. Na kami isda. Unsa ngalan sa usa ka isda? Talakito, Tampal Puki, and Oh, Dalagang bastos. Bukid. More than able to complete the task no matter what the hour. More than able. Diri yung isda. Barato yung isda. Barat. No? Isang kilo, This one, 100. sa Baler, 300 pesos per kilo. Pero dito, 100 pesos per kilo. Marami Barat. pa. Sarap yan. Sarap. So, diri kami magluto. Ito, binigay sa amin. Binigay. Luto na mo. Luto na. Luto na balat. Oh, Luto na balat. luto na. Luto na. Sunog. Sunog araw. Pero pogi pa rin. Pogi handsome. Lipong yung mga foreigner. Ay, mata pa usa. Oh, what are we doing here? Ow, ow, ow. Grill. We're grilling? Yeah. Okay, I'm just gonna keep sitting. Oh, cool. What kind of fish is it? Talakito, they have a Tampal Puki. Tampol Puki. And Dalagang Bukid. Dalagan Filipina? Dalagang Bukid. Cool. I am gutom. Ito, Yes, I'm very gutom. Go! Got to do that. Yes, anak! So, doon sa dagat, astig yung mga alon. Patanaw yung alon. Wow. Grabe, makabiral. Ikaw, Joey. Di kaya. You need a hernia. So, mauni ganan ko sa mga Pilipino kay creative kayo sa ilang mga pamaagi, sa pagluto, sa tanan. Intuitive. Mastig. Patok ni siya. Pero pwede man grill. Si Joey na siya bago lang natunan. Na tumbling, so pagpatano siya sa inyo. What do you call it? Somersault. Somersault. But Na walay kamot. on the ground. Oh, si Batman. Charo usa nag-jamming. Masarap yung buhay niya. So, try ko. Oh, what's good though? Panalo! Malalo! Ma-backflip na si Glenn. Woo! Ikaw, go! Ayoko. Go! Ayoko. Sige na. Hello, wishers! Good morning! We're going to Lagoon, Kasiguran. Magsiswimming kami with Kuya Kaloy and his girlfriend, Zoe. Say hi. Hi, I'm his girlfriend Zoe. Yee! Kilig. Kinikilig si Kuya Kaloy kapag nakikita niya si Ate Zoe. Nagbablas yung kanyang ilong. Ilong lang. Yung ilong lang. Hindi mo ka. Yung, pati yung mukha. Yun, yung uling. Uling, uling. Gawaan ng uling. Ayan. Modeling. Modeling. Ayan, nagmamodel ng uling. Oh, model ng uling. And uling. Ayan, uling. Grabe yung model. Mag-deliver og uling. Modeling.
I'm hungry. Sige. So every meal muna siyang pagkaon na mo diri sa dahon. Budol style para tipid, walang plato. Walang ligpitin. Ha? Walang ligpitin. Walang hugasin. Oh. Tama. Sarapin isda. Hello. What you doing? So, nagtaning si Inday, nagpaitom siya, pero mas itom pa ko sa iya. So, selos siya. I wasn't jealous. Pero you weren't tan. yung you nawang were red. pula you were... na. And karon si Dong nagligo. Fountain ako, may fountain. Grabe. Sarap. Sarap yung buhay dito sa isla. Walang kabalaka, walang worries. Pero kabalaka ko sa iya, kay may kutsilyo. Hala. Si Mocha. Askal niya, Filipina na askal. Stop it. Filas. Feel us. Modeling. Mo deliver og uling. Wow, so original. Selo siya, kay mas itom ko sa Not iya. anymore. Look at this. Dark Sige. half. Yung kamot na mo, asang maitom. Please keep in mind, I've been in the city for a month and he was in Bel Air Mas itom ko sa iyo mo. 3 days before me. Bye. 3 Sige. So, karon mag-basket na kami. So, si Gerald, yung kuya na mo dire. Og nagdala siya dulce para sa mga anak dire, mga bata. So, astig. Sige. So, astig yung agyanan, padulong sa basketballan. Ako magdala tubig. Painumin ko yung mga uuhaw. Salamat. Tapon lang. Sige, bringan mo sila. So, diri sa isla na ay mga aita, mga natibo, stig sila. Dulce. Libre lang. Apir. Boom, panis. Apir. Grabe, stig yung buhok ninyo. Stig. Hi. Hamati Inday. I'm Ate Inday. May snacks pa. Mabait si Glenn. Walang ano man, walay sapayan. Walay kaso, kay walay abogado. Binigay mo yung update dahil sa basketball game natin. Okay, we have a tie. Walang nanalo, walang natalo. Parehas panalo. Tabla ang laban. Maganda naging laban. MVP po namin si Kuya Kaloy. Ikaw yun. Because he is a magaling na player. Ikaw yung magaling. Marami siyang Mabilis puntos. Mabilis akong tumakbo pero wala akong puntos. Yeah. Bugas, Nice balik play. tayo para makapanalo tayo. Yeah. I can't see anything. The lowdown is that it is raining. Our tents are wet. So we are duyaning. And it's great. you are doing. I am duyaning. We're- There's another duyan there. We're not sure what we're doing, I'm not but really sure. Right now, I'm here's the duyaning. rest of the crew. And I'm drunk. And he's drunk. And this is my arte So, mask. Salamat sa pagtanaw og amping mo tanan. oh, Sorry. sira yung camera ko. Can't see.